Miyakap iya ginawa ko sa babsa. Miyakap pa mang niya ko sarila ko tawa at narata ginawa niya rakin. Ayam malana miya ilayakin skanyan si ko solda miya kapira olan na darakin din pakigdam. O kahit di man tuwa masana miya kigdam. Rakin so kaya pakambarat mawata na tungan na miya babaya po suwa ayan na kabayak na makagat sa tanska o di bo kagya mapapadalim. Rakin so mali adatan langon manaim gayang rakasar kakataga ko ay importante raka mapipiya ginawang ka. Miyakap iya ginawa ko kami nito manakang sukataro akan narka goani. So pamikiran akan na miya karenek malo sabab sa so migagaget ko pusuwag na namin nila